Ia mali tūlanga o i lātou o mailo e whātino le lātou tupe fo le mo tātou vale. Wa o le asong fua mo. Ia la whātala lau walo ia i le tunu. E whātena i le stana. Online. O tūlanga po peanga i lau tupe ma whamaunga me umalata pena mo tātou i tot. Ma e whāsinsila lo i le vai aso fo. Tūlanga of how you register. Po whātena i le stala ia ma whamoe tu elo ngo mo tātou investment mo tātou valele. Kulanga le forensic audit lau fionga palmia. Whainga e sao ngoa i le ako koanga o le forensic audit. Ang wai furinga mai o lava ia kuile epa mari kua ngai mkwa le malama lava e kankangi po feo iai o lai mo fa iai o lai mo kua inga fai o ai le ule inko pe fai iai o mea umunga le kankangi mari kua ngai ia wak o le la parali pasiri fo le i lau fionga. Si fafolanga mai po feo kongo ka ki ai i kako forensic audit. Ya, pastai wa umal tau sangal lea ia le mosa pano ai fa mal forensic audit. Ai le I mai angal wengol tau sangal lea na umbane. Fa ai nai le su ngamuli sa patati al kapeneta. E tau no mai tonu fainga malo fone ato e pa. O tati li oti o saini ina el fainga malo le na umatu. Da pionga sa fa pito e fa per pa mali e mamare li poti e lei se meta si fa le ton ma lei mi tua inga e on pata ai se meta fai petai sa to e a mai li poti dum mor fondo al capenetta e le tolu fama sin terwai ma to poi e poco miti la si capenetta to e ilo ina le li poti ale au so tusi mole au kita no mai fai le lipoti ile lipoti na tu ina mai il committee le titi nel cabinet na fa mawilai e le tai mai ale lipoti na mai te le su nga te tau na tuli lo fa mai ai le lipoti alo ia sa tau na fai sa fai unga ile forensic audit ma satu ia capeneta le masina atoa il committee fa pitole to e la liu maila pola tonu lava fa unga tau nta fenga pola tonu fo le meu mafuai ona le mafai ona fai se fa unga mau tutu ale o kita mala to nei de company no mai so el mata upu tu ia tu pe ina ia fai se fa unga tal fenga i forensic audit. Ia mamau tino ai nai ma le whamoe e tele e tūlanga o le whesiri ngia o le li poti na whatino le kampanile na whatinoa e tātou forensic audit. Ma ua a mai e le li poti al tātou komiti na tue whatulangana le li poti. E tele a fianga e tatau na whaia suenga ma whatino loa ia whasalanga ia i lātou e na sori tūlafone. E ala il forensic audit. Ma e le mai ai le tūlanga o le nofo inga o le tātou tausanga le ntene. Pai e pa unga al kapeneta. E ave sa o loa le unga o le susuenga le na fai muri al komiti fa pitoa. I lima o le loia skili al tātou malo ma leo. E fa ai iri ropo a tūlanga e o ia fa tino loa tūlanga o le morianga o i la tō loa fia. Ma e leo se mea lai titi le tūlanga le mai tau al kapeneta. I le mai tau e te le wha le tonu i susu enga na whai. E le i mai ale le. E le i maua i a source document ma li siti ma mea. E ma whai ai o na tuu mai se li poti sao i le wha le tonu na maua i mea na su forensic audit. Peitai, o le toe lau li wina al komiti wha pitole toe vidifidia na mauai. Le te le o le mea te tau o na wha aua waisu enga ma wha tino lo morianga. E milane nei mor sir fia le tunu ia ma wha whonga tapu e mai. Ia, o leo umana whai unga kapeneta. E refer o le whaila ato o le forensic audit. I lima o le loia sili, ma leo, ma tā pena lo le sila asanga. Mo le wha tino ina, o le wha taunu ina o le amia tonu. O le tato forensic audit.
Malo faftai. Ile forensic audit lea mal mea ngausi la fear ka ko fainga malo. Mala usoi kusi. E hongo fai pupu yesi si i mea yomo. O leo wa watu i lima o le lo yesini ma leo. Mai peo no fai atu. Ana wha pea se me mātou te wā i atu se mea e le tala whengai. I le toi mai Moses teime tu e whaingsu suenga. A leo mato mai tau atu. E te lele me te tau whapurapura i sa iri lai no tonu. Ma e lenta mai tupe mea ia na leina mapua na paile forensic audit from the beginning. Ma le la tuturi loa nei. E mai tau wina le tele o isi au wala le tala whengai ma wala le sao. Wa mafu ai o na mai le upu lea e leini wha maunga e le maua i la tau na whaia. E le i maua ni tūlanga e wha mauni ai ni mea pio na whai. O lena toe wā ili umma le wha moe na toe sa ili umma ai le toe so enga muni i toe patino. E nisi lau sua tusi tono le kapenet, ma mai tau ina ai. O lo te lele la sanga o tau lona tu watu i lima o le tu la fono. Ma lo whaftai. Whaftai te lu te loa wa. Te lero tātou te mi fōi wa. A tōre tātou i tūla. Ia, ili tātou whātana noanga nei. Mahanga la fiafi. Ia, mani e fōi lau o whionga asala fōi wa atoa. Ia, ua le ngata ua misia o e tātou porkalame. Misia fōi la tunu. Ia, ua o le ano anoa i le ua papai fōi lunga o porkalame. Le ni mahanga la fiafi. Ia, u fiafi fōi. O le ua matua fesili a o whafoka mai fōi le atunu. Le ua wha leo uma. Io, ele anga o le tātou malo na whaifatasi. E reo wha leo uma te lo nisi o tau fesili. I le whionga le li pānemia. Le fōua tali mai tūranga. Ia, o vaenga e fia fesilingi ala u whionga. Vai atu mari te toa le tūlanga o le toe whetaomi mari to tele o le atunu ua toe awhi fio atu. Ma fo i atu i Samoa. Au mai lunga o tātou news mai Samoa, whatu bulia o hotel, se rangata i lea, o fiwa su eni rentals ma tūlanga whapena. Ia ai pei o se vaenga sa valo ia mai lava o na naule to telefo ina ia whatu la i whainga malo. O le toe so tanga lea e toe fo i atu ma toe a fifio atu e toe enjoy Samoa. O le asera ngona o lau whionga le teitai. Ia ile nei fo ia Mr. Kirisi Massimo mo ma le tau sanga fo mua a lau paia inga as a Prime Minister. Ya, lango dale nga fa tai on tu mua ini tele reunion tele ya penga sa fa tele ya tu lango fa fi fianga maftanga inga tele foi maliu tele ya tu lango o liu to fanga tele ya fa utfalenga tele foi umsanga ya tele foi mai la to lo ngafa pe mali to singol tato manu tele lopo e langona mai le alu le au le yo tu atu asiata pa fonga mai le lua tu funga ita oto na le se furu yata ese atu ma u le alu tanga tau le mele ba tu el tato kana no ngala so le o le mea tangata o mai me ya patino tu lango tato tu mo no vaza mo o pasta fa na umlanga mai sida o le ta oto mo le fa solo te mi nei ya male to tele o sio le tu o le mafu amana le mai samo no mai fai matai e o mo lo fa makai o mo fa ma o lo lava o man calo marquinho le fa solo te mi nei ai portato o tu la fai ma eu tu muy bien tele PSS ia maltulanga le pela pa sa o lu sa no ia ole nganga le fa i mai le tunu ia maltulanga o la to o mai lo fa tino le la to tupe fo le mortato balet wa ole son fuovo ia la fa sta la lo ia ile tunu e fa tena ile stana online maltulanga po peanga ila tupe ma fa mo me o le ta pena mortato di tot my facilitila lo irva ya sofo tulanga of how you register but pa fena ele stala ya malfa mo tu elo ngo amultato investment multato valele yo tulanga umana ole usaba vali mai lava ila to umana tu no mai mana la fa solo male yutos e termine lo fa solo por tulanga le na
o se tulanga lelei ma se tulanga whangai tia hoi tulanga fia le ngai leo ni mea na tatou tara nofa tamatama iai pe tara nofa tumulimi lele tatou tara no lelei lava o le tausanga le la saunei o la tatou tamwhai tatou vale le lua ia malwhamoe o tatou vale le fofatasi e la vale tatala le avanoa o whea lapa ia iai whamoe i le tulanga le fausi o le tatou vale e ui hoi lava le tele o le tau whaleanga o vai ku foi o te o whai ulanga o le kau whai ia wane invest mai tangata ia e ui o lea ia la lea pōna mea e nganga lava ia na whai ai o le nganga mama ina ia manuia le tatou company vale ia ma tatou whai sa oma so e peano whai atu tele o tele no e whai e malon to e whai se mena o la tau na mea le tunu atoa waila le tunu Kalesia ma le tunu atoa nei ma tunu mamau ia na manuia la ia ia la voi nao le ia le tele tunu le amatua ma si ia le tatou GDP te taimi la tamai ona le tele o le tatou foreign exchange le uta vili mai a vauto vai atu o pisa le pusa moa sa se lau tala ona toru di malai ma se si koe pisa ia ia wanti la ia iyo ke kakalo asiata ma e atawa o lua tau na lua mali malanga mua al tatou vale ia tatou ta lain pa mo o momonga na whaarupa o na mati mai ele ia le tatou tala na paila matanga tatou wale na pa mo malanga atu ili usile fa ma popo nisi fo taranoanga o Manisio Company o lo mai tatou vale le amatai fa mo tatou fata bili lo ne o mana taranoina Ole. Malo fa tai. Ya. No fiona palmia. On fisiri. Ai sianga la inga le o mai malo Australia e kalangoa ma le yungi la kapia ka ko le 5 milionga o kalangoa kur ka ko malo. Markelo le pisare pisangi. Ai siama wala inga ui mai malo ai le o saole le yungi la kapia. Ya, ole fisiri le na. O pesiri le na ya ana fa pe o sa wala to avel la to tupe le yuni la piesa mo e la pela tele kota to talendite ai wala ona o langa yelm tau ava pele wo i mal malo e tau la na faile le on malo o le vai el malo te mil nem to fa le ton wal pule ngol la kapie le tunu ele ma faile na fa me Australia Samoa malo Samoa Abatu 5 milion na ya auto e fail la kapi ona abele ifia amai al malo Australia mal malo Samoa ve sa olo yo ola le no menna ta le ai el malo Samoa ile ta le yo el malo pa fa pena na mai avelo yo avelo el bangala yo o le o te lo to afale tonwa le pulenga o la kapi le tro Kulona winga a tau balea la le mai ngor tu pele ui mal malo tau balea malo Samoa a o le alme fai ringi la kapia Samoa ele se la to apianga e tau te utamata alo fai a onga mame umar te miri nei ta si ala le manatu a ul taitai o le malo a le suia le taitai ngol la kapia te miri nei ele se me fai a aise a ngau ai fa le tonu e tuwa il malo a fai ala mana Australia mai pel tu pe o sa ola la to ave o li una kapina pure la to mari una kapi ai o telo lailo le lei al malo Australia e le o to fa tu ina le pule ngol la kapi a Samoa ela le ui mel malo se fai se fu ngal malo ina ia la ve ai le la kapi a Samoa to o le la ve ai la kapi Samoa so il pule na lo pusa ona ona manino lole masanga tonu tau ia ele mawhaina tātou alo fialanga e pisa tūlanga i lātou o lo nau pia no nofo i lungo le pūlenga aua lewa o na tatau o na o ese o la la vai la i lungo le inu la kapia sa molfa i unga i whai e lātou kei tai e ni siwa le whaina lātou whai e whai unga mai na o mamai ia e fo i sa vea ma whai a onga al manu sa
mo yaso ia mai la to foi sa vea fo I matai te fono o le uni la kapi yaso ia mai la to foi o esa vea o foi nga luenga le uni la kapi yaso ia e no fai alo no tala iai o to e fo o al tau o to e filia te o le uni la kapi yo ele se me fai tale tu watu le malo fa tu se si uniform ai fu ia to langa o to le tunu atole e ala la po tono te mini ke la wo fa solo la to po kalambi al tu langa la vai le tupe ale usita ia ele uni la kapi sa mol fu ngal malo e suile tai tai ngoli uni la kapi ele a fia le malo o sa o la to tawana mal tupe oi I Australia ai ale mun putai mea ia I whainga whaavai le whai atu ele malo le ufi no le tupele ia le se me whai O mokoa fefeu lava le mka upu o ngā le lava e kaungapa lava le kai whongo whapea o le Constitution a le Iungi Lakapi. O le ke mai kawaku I kaimi wakea e 5 milionga pe 5 milionga I lunga aku le kupe ale malo le sosoange I kako Iungi Lakapi. Whawhiwhenga le eise a ia le malo I le Iungi Lakapi ma whaise fufuanga I lalo ku lalo miska pe whaise fufuanga e mawhai onga sui le Constitution lea ai whaise Constitution le lei e mawhai onga whaanga kwa whaika kongo le board lea ia male awala o lo ranai pe foringa me kwa le mfai malo nga touch onga kango le Iungi lea ai sa me o renga le fai malo ale kere ku per malo le ave I sosoangi le Iungi Lakapi a foi o whawaina la vau Iungi Lakapi o whala vau tonga tumo oti ele ai ina I lalo le tatou malo o lato fo ia lato whenga whawai ma lato Constitution na lea paingo fia me uma pe ana loto tasi Iuni la iti uma Samoa o mai suir me lea peita ele o lea e lava lai matai tu le malo pe ono fai atu ele se me whainga tal tu la ilo le malo e whatu le Iuni e se me whaita la whapeo le o onga nao mea e a le fuana I o le Iuni a mana ia mai le Rugby Union International io le auto vaine le fatu mele mona Pasifika da aisia o le mafaina ngaru due fatasi la tolo mana mia le fa o vino talo ngala kapi ma tatu mansa mo mal pulengo le Iuni Samoa o le twenga awala le nai mafaio na fatu la ise si awala fo pe afa pe e fefeu pe le mata o fina o vale la urire no nofo I tonu temine nei ma pe ona ta o tu pel malo o le fa o tapu nena temine ono le ele mana ia le Iuni le mele fai atu le malo le fai le la tonga bemba la te lo fai a le fai mai le tu per malo te le mano no ile sao le malo over mal milion na tausan tu pe ave pe le 7 small 15 e la toi matai tu le te mire ele na la kapir ta longo le tau mo fai le malo e tausi te le isi fa ngata mo le fai tau fa so tau vai malata alo au si ma me o va pena ma la kapi o le la fa fewa ma tele o to tu au no ino la tu ile tu la ngale ale pulenga ale al tato malo mal pulenga al tanga luenga o talongo e la to te la liwina ta pune ma am sale le to ma mo se unga ya ala simul winga kawoloa a fai pule male angai o malo mai ka waku pe foringa mai o le angai e lunga le social media le whainga malo o fe kongo angai e malo o kongo pan menge po kongo le social media po social media lava whainga angai mai ai a o winga ka loa whai pule o fe apala i winga ka loa ia o kongo pan menge po whafon pan menge o winga taunga loa e rusu fai tu la pafo o amio tau loa tu la fonu la iti tau si ele malu al pan menge mele tupu nei o le ngai le te tauna ngai ele malo o le tau whaaleanga ma le fau malo le mele at o le whao punga sa o le na wai o le lava o umana o
tia i rumo le palemene i laulauga faaminista sa fai sa outou e taofi lava na taupu ona u tatou tapena mo le kirismasi ma tausafou ma e seʻi aulia le tausaga le masina lenei fonotaga le tausaga le faataunuu lea ma le lava ua tatou vaavaai le tuaoi o le molemeaga mo le mea tau o le mataupu gai ia ma le mataupu loo uagaʻi ai le fou malo aua mafoni faasisila le mea lenā ma tulaga lava ia iā tatau o le soliga o tulafono tumau la foʻi ia ma tulaga mo le faatalaga ma me uma faapena a le lava e maitau atu o loo fai pea ia o le ataatia e seʻi oo i tonu le palemene ia ona faatulaga lolo le mea le uma e ana fuafua Malo whawtai tele o tele mata upu tatou kavaina ia si mata upu rai titi lea ia mo se whamaninonga o le tatou whasifo lea lau whionga whamole o lena maua mai wa whamaroro le tu maulau press secretary ia se se update on date mi pe ua mai ase suesuenga o le afosi tulaga iai toe whaauau ia o le afoi pe ua la suia ia seisi taua meina lea tofinga taua awale painga o loo faasolo le susuega ma e tauna ma se tali le lei pai aso lea i loa i le po le altulaga mo lesi amoemoe mo le lumanaʻi a o loo faasolo ai aiga o le susuega na pasia kapeneta malo whaatai tapena te whainga malo ma le aturu o wafono te talo ia e le fau le whatotua i le tua sa mo o tasi le anava tō tino lava mai le amatanga ia sauno ia lau fionga fuafuanga whatau tō wafono te talo mo le amataino le neitau sanga mo na whaiva meso le atunu ufa mo le mole o le saunei ia o le tatou talanga alo ia o le tatou ana pongi ma le talo mo le tausaga atoa o poina lunga le mongo vai li tu la lima le fiaf awai mai la tu atoa mo le tatou fono talo ma le ana pongi mo le vai so atoa swinga wai ai nei tausaga ia ma le lumana ia na pongi ai ma le tatou malo mai la vai ia storuru ma la vai esta itasiao ia e fono talo le fiaf papoponga le na e alona lua e au matua tapu ase singa alwenga tulanga i kau pongkalake a wala me whapena mo le sa tapu a tautu e whamamalu tulanga umma peona i elta pena ngai na ia tau sisi pere mamalu le stato waso tapua ya e whapena fo i tau pisiringia ma tau whasese i fua le langona ulesa tato ia tanga le ina inisio tato e karesi o lato waso tapua i fo i la stona la lava e avipel whamamalu ono le ia tau ana i nā fo i karesi e kewisiano al tato watanu ila se me fo tato mau se esel tulanga le stona i mele sa ale lavo tato tausi le lato wasa sapati tausi fo tato sapati le meo le lifa i ai tulanga o malo e pe tulanga tau wha ne fukua ma tau tula i mai eise PSS inga me eise PSS inga nai manino tulanga uma e pe tulanga na kamo mo la vaia ya ile ngate ina mata le tato whainga malanga i se fono talo se vai aso aia pa au mo tau sangato ma lo whaatai tere lau whioga le palmia ia leo le asauni le nei tausaga i faiva vai aso fou ia a mata foi le tele o tulaga ua masania i lau fioga me se foi o le tatou faiga malo o le avanoa fai ua e lafo atu e saunoa ai lau fioga saunoaga faataʻitaʻi foi luga o le tatou porokalapi le gatai lea ia e faao atu pea finagalo o le toʻatele i le vaavaai atu o te lē le suiga o lau fioga i le tulaga o lou soifua malōlōina mo ila ua faafauina lou malosi i faapei o le aito e pe o tala le tusi paia iau te lo foi o se savalitele lea o le a tapena auā foʻi le palemene ma taʻitaʻi o le atunu na ia fua mai mauga tulaga lelei o le soifua malōlōina e faataʻi ai le fuaga o lolovao e lafo atu le avanoa nei i lau fioga i palemia ya mo le viinga o le ri a seta a fai asisira mai le atunu a mawar soifo malōlōina nei ioe o le nganga le nā i le tua
Silvia voi varu dei vai aso tato novo ina tau sai riro malos. E fa tai le tua tau no mai foi nei ia o pasoro penga venga. E mal terto nunga ia lava le lao le yo ua ia fa ko siel malos tino me se malu ona ta fenga ia manu ia me uma. E lo fa malanga le yo deli. Ma le lava papa velo. Lei si me siri ma le ua si atole mele nei o fa foi si al malo si fa sa lo te due tre amana ia tele mi pola e motu mai tua. Amen. Io poni lau mea e toli mai le saviri. Io poni fu e talo ua e lalo ulu. Io you stay focused. O la maule na tau sanga nei a siata maria taua. E le to e mai maua so teimi. O te to a po ai tau fa le anga le sa. O lo vai mai wo o concentrate le tasi al me tu yelo manatu o le tua. Mane fasino manga e fainga luenga manuia le tunu. Tu pe ir tau paleanga male nei mau ngasu male nei mau mea tau mawhai mai lava. Ioe, paasanga tonu lo tato wanganga ina ia ngalue ina ati nae mo le tunu. Fonotanga male tunu, tatalo male tunu, sota inga male whawhengainga, fo mai, pure nuu, suia tina suita ma, le tunu atoa, o le ale peranonga, o le ale me tō te whina ngare le lei le tunu, tato au toa, tau soa mwhai batas. O le mele nā le mau waile ngā ngore sauro tonga le te rua si sila mai. Wa release o ma mea. Alu tau sanga tu. Alu tau sanga tuai ma nā mea. That time is gone. Ia whaitaria la tau pe te ausi ai pēr lo palala iai tu lo warwa whonga mele tunu. Au le taimire nei, tato wa ngā i luma. A wae le aise manuia o le tunu, e maua mai tau wha leanga ma le whai ma upu. Leo whasanga mai leo e sa ili, wala au whasaina wa lewa na no nofo ai le whaia. Lala mele la whai, e pila sa ngai le mstanga luenga leo se maia. E wa ai le liule umbenga ta whai, langi mala tau nei whaia mai lava le mele nei o le fau malo. Yo oa iai, yo oa iel ta, yo e. Al tengri nei, tato waile me manui ai le tunu. Ia, ma e ola sa loto e whaafia tatou, e le se me la mai e fua tu lau lava, a mai e fua whaafita auri e isi e tu i lau mawhau, maati le ina se se atu ai malo mawhau. Ai whaasanga tonu lau kina ngana, e ati na e le tunu o lau maure na le whai temiri nei. E male anganga le na ia, a saoa e manino sanga tonu manuia me umu. E pe fa pena se tala ma le fa mo lava mo le mana ia e vatu ale nga fa tai tele si tatu tunu ule ono sai mai e lo lungo te pena te fai langi o le mau manatu ss ma le mau fa alingo fino malo ia e iai nga le se pola le se manatu e vale un pe le ai e iai manatu le lei e foi fa tupu manatu le lei e foi me le lei te tauna tau fiofi e au ngai mati ai lu mana ima me uma Wai le ase manatu e oti tua. Tau lava pa solo ale nganga fa fitai. I ole nganga ole ngwe ina. Male nganga ole ape foi patasi. Male nganga ole lima fatasi. Ale tau te vai. Tena fetu la tala siata male ia taua. E te lua tali tonu mai lesi report e sau le Central Bank. E si tier tamau aingo Samoa. E te lua tali tonu mai la tala. Ia upu foi nei e lau mai lava se fai no bela ma e te lua tonu mai lau tala a ele yo le taimi to yo le stalo tupe wa isi tanga yo malanga le sa ba bali er fai nga mano fo mata fai mati tu langa fa pita uli tau me umolo fa solo yo le pe lava no fa tu te momo o nga luenga fa tasi irisa o collective responsibility de malo karisia e madetno mo le toile ngano fa te kele ta po mai Samoa fa fa fio le ngalorai Samoa nei matunu mau por tatu stau ya man vaur sa fa patasi atina ese tatu no ya mo nei foi tau sanga la tatu fanga solo tatu tele loa tanga le tai nei taimi ya o lo talo pe le tua ina ya un sa o ne mi fa o so vale o foi nei fa vita uli mali beta to tele manamia ai te tele tonu lau wa ai malau tilo i le tūlanga o lenga solo i elita penanga
o le tatou whainga malo, o se tausanga le lei le tausanga le nei mo Samoa. O se tausanga whaamaria ina fo le tausanga le nei mo le atunu. Pe a fua i tatou whainga whabai, pe a fua i whainga wamana whatatia, pe a fua i tala le tupe o leu whamatu, pe a fua i isi o tala le tupe o whatatia mo le rumana. Te le tūlanga o le tatou expectation, o le tūlanga le lei o le tatou tamawainga. E mese le tūlanga o le whafoisi o le atina e ingo le tunu i o mabainga sese. Ia nei me uma siata, tatou te whai me uma lava ma le tatou whalangolango i le atua. Na te whatau o tatou mana. Ia, o le toi paftai tele le tatou por kalame nei aso, i loro sa se lua, e mese po i tatou le tua whastara lau. A tau lava talo lo tatou nofo, ma vala i nofo. Ia e tasi lava le tatou nganga i whapena, ko i loro fina ngau. Ia na manuia si o tatou e tupu. Ia la po mai el patu pango nisi ko tengo vai tu lava uru le to. Ia, ko ana i mai ko e tau le po mala fo mai e tau po lala mele fai. Ia tai o pouso. You understand. I can say this to you. Ole mato tau no it's more than one we expect. Te lei le ngā luenga o lo tau mwhai e ko ia. Ma ieri teimi o le ala whasolo, te motu e watu se whamtalanga whapole i fulfina ngā lo le tunu. Ana whapese me le mawhai le malo o na so, o whai atu. A o mea e mawhai o na tatu soalau pule, o fo ia, whai e manuia. Te tūlanga na, paula valea o le maule tō bai ma tatu tele tumpatas. O te tonu leo ma tua, tu aru ofisiri o mai leas. Ia mo tau pai tali atu wha moe moe. Ala mo hoisi stato ava no se stemi. Ai wha malo atu ngā lue. A malo fol tapu ai mai le lua. Sa se lua wal tato pol kalami. E me se fol tapu ai ngā mau mai. Tato atunu atoa. Alofa tele atu sa moa. Tapu ai ngā mau. E me se fo i le wha moe moe mo le nei tau sang ma tato ngā lue. Tato talo i le atua i nei i umalman. Ia wha moe moe o ngā luenga. A tatou whenga e mo malawina waltau tua ino samu. Manuia nei a fiafi le ato ma siata, mato walo lopa tele atu. Asoi fuia mai manuia.